ngaze ngakhubeka ngaze kadina. Okay guys, bekade ngibuye emsebenzini isikhathi ngicabanga ukuthi beko5 kanje because bekusakhanya yes. Bengehlete ekuseni ngithembe ngehlete ekuseni ngabona umuntu esuka phezulu boy nje semncane cathi bebuye emsebenzini esuka phezulu espina ezowa phansi yeso eshayiswa imoto bengamandiya awu4 bengabantu besifazana abawu2 nabantu besilisa abawu2 behamba ngemoto ngizoyifaka inumber plate yemoto ngifake imoto ngifake nevideo egcineni. Okay into eyenzekile guys ngikhale kakhulu into eyenzekile guys bengehla ngiceda ukwehla ngibona umuntu because ngisengivula isicabha ngabona umuntu esuka phezulu espina eyehla down ngathi ngiyilungisa imoto kwasho ukuthi iyahamba shuthi khona ubhuti abayivimbile imoto phambili because ngibabona sebebuya labandiya lawo mebuya lamandiya hayi ukuthi azokhuluma kahle nobhuti azofuna ukumshaya emshayela ukuthi ulokhu ulimaze imoto yabo ne ulimaze imoto yabo. Guys bengabantu abaningi lapha abantu abamnyama bebengakwazi ukuthi besize noma belekelele phansi abakwazanga ingane yangiphazamisa guys abakwazanga ukuthi belokhu bekhulume ngoba abanye shothi bashawe isigisi but sina namantombazana u4 asemeville because behamba lenyawo labo sisi basemeville sikwazile ukuthi sikhulume noma siwatshela manje uthathana umuntu nimyisa ke esibhedlela ikuthanga ikhasi ivideo guys bese nkala kakhulu anganokuthi ngigcinephi but imoto ishayisa umuntu wasuka phezulu waya kephi waya down oshayisa phansi ngekhanda uthe ukuthula kancane 1 minute kwabuya lo kade ehamba nawe wayombuza ukuthi bafu rice wasena kanje ngekhanda wanikena cathi umqondo ubusuhambile bathe bebuya lamandiya sebemisela lapha misela lamajesi ukuthi nimshayisa kanjani umuntu bese behamba athi wona uphena lo muntu because sikhuluma imoto esilimele manje ubhampa uthi uphumile wonke cabanga ukuthi bamshayisa kwaze waphuma ubhampa wonke wemoto uyabo nakhona sebezama ukubaleka bamiswa and mabehla ngisho sibazolungisa isimo sokuthi mhlawumbe belungisa isimo somfana ukuthi kwenzakaleni lutho bafuna ukumshaya bamthuka bambiza ngawonke amagama bese le moto izolungisa ubani ngoba wena siwenze lo fakina ngazi bani izolungisa uba le moto ngababuza ngathi mina no guys angikwazi ukuthi nithethise umuntu ocishe wafa umphefumulo wakhe waphuma ngenxa yemoto ukuthi iphuma ubhanki into beningayilungisa guys umuntu ocishe waphuma umphefumulo wakhe uyabo so ngixaka ukuthi abantu abamnyama bebaningi bebengakhuluma noma action bebengawenza abakwazanga ukwenza ingqondo yami bihambile because angikwazanga ukuthatha ama video amaningi ngaze ngaqhotshwa umunye usisi wathi hayibo I know you from TikTok lungisa lesimo lesi ba trendis ilapho nami ngikhipha ifoni ngiyantsho because bengisaba ngisho ukhipha ifoni yami Nkosi yami bengisaba ngisho ukhipha ifoni yami ngoba mhlawumbe nami bangilimazi because lo mfana bese bemshaya kepha ngisho lesikhathi sokuthi bafuna ukumlimaza bacusela ukuthi kulimala imoto yabo ngenxa yakho umfana ngiyababuza ukuthi mina what if ufile benganiboshwa yes ifothi yakho asazi ifothi abamaphoyisa bazolungisa lo sebacela thina no sebasema ivila bebhekele baba yabakho la basibona isisi cothatha ivideo face ngayithatha ivideo ngayenze ncane kodwa yathi ngiyasaba sabacela lesasina cela ukuthi ke nithathe ubhuti nimhambisa lesibhedlela noma eclinic bathi bona ngeke bekwazi ukuya lapho bona behambisa umuntu abangamazi ngeke bekwazi ukuthi behambisa umuntu olimaza imoto yabo manje le moto esemele beyikhande ngemali yabo lo muntu uzobasiza ngani abamisa esibhedlela ngoba kanamba la kana moto cabanga mfethu amandiki ukuthi adelela kanjani adayela nje lihlamba lesiphuphuku zalimaza umuntu uzangamsiza umuntu uthe esesuka lapho simbona seshange ejubani ukuthi uyamsabuza ukuthi uyabubula imelo ngoba phela wathi umunye ubhuti ayibo nje ngicela ukuhambisa eclinic emva kalokho simbona uvela washanga ejubani sicabanga ukuthi bese imqondo wakhe uhambile bomushayisa umuntu imqondo mhlawumbe uyahamba kaze angishayisa phansi ngiboyile ukuthi no uhambe lo mqondo because bemele eclinic memhambise ngemoto uvela washanga ejubani wahamba wathi lo mjithayi nami ngizamile bafethu akho into engizayenza I think ukuthi umqondo wakhe uhambile lapho kwakhona lapho ngiyacabanga ukuthi bafethu yes abaright yes abarait izohamba ingqondo yakhe ihambe imhluphe kodwa ingqondo yakhe izohamba imshiya so ngizofaka ama video la ngifakele number plate ngicela ukuthi amaphoyisa noma bangathola usizo bemsiza ubhuti noma bemthole bemhambisa esibhedlela because umndeni wakhe ngiyazi uzohamba kwesinye isikhathi uzohamba ehlupheka ubhuti noma umndeni wakho ukhale ngokuthi ubhuti usenenkinga ngeke sabanathi indlela kasipile kawaphathi ngeke so ngiyacela guys usinimsize kakhulu
Kwethu-ke lolu daba awubuzi nje lubuhlungu indlela usisi-ke achaza ngayo ukuthi-ke owesilisa ushayiswe imoto abomdabu baseNdiya nangaphandle kokuthi ubuhlanga bekungamandiya amshayisile kodwa ngane zakwethu-ke ubuntu nobubele kungenziwa imizamo especially imoto kuthiwa ma imshayisile lowo muntu fayimlayishe imhambise esibhedlela. Kodwa-ke futhi benze kahle bakhombise ukuthi-ke abahambisani nokumsiza ukuze kungathenjwa indaba yokuthi-ke angeniswe kuyona leyo moto kuthenjwe ukuthi izomhambisa esibhedlela because kuthiwa bajikile laba besifazane bafuna ukumshaya yize elimele. So kube yinto engcono ukuthi kusheshe kubonakale ukuthi-ke banendaba nokumusa esibhedlela. Ngane zakwethu-ke mina-ke bengathanda ukuthi ngizwe uvo lwakho laphayana kwi-comment section ngizwe ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel yethu. Zindaba-ke lezi ezibuhlungu, zindaba-ke lezi ezingakuginyisi mathe zingane zakwethu. Kodwa-ke omunye-ke masibuka kuma-comment uthi-ke ubhuti use-ICU, kusho ukuthi-ke akukuhle kahle. Mina-ke nawe ngane zakwethu-ke masiphinde sihlangane kwividiyo elandelayo. Danko. Sikuphathele ezishisayo, hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu.